Muyamono murikyoito Josephat Amisi ase oroboti ururikirano koro ase AMAYIA yebunge ya Nyaribari chache meye kaunti ya Kisii. Oyo koriekero kyobo governor se kaunti ya Kisii wetra se kiama kia UDA Ezekiel Machogu nigo esokirie na kumocho korobekana uko kwabako korekana ase bunge ya Nyaribari masaba awasaba menyi bense AMAYIA baba korobekana asoko mochia mutenirwe kyombe kyobo chori ne chimbebe Iebc okwana chinga kiecho Machogu amo na Dr. Josh Mangi oyo koriekero kyobo ase kaunti ya Kisii nigo bateba buno kurobekana ukwo nigo gokwariganiwa n'abamirire babo yende babere bakugikiria na kuganya bamenyi be kaunti ya Kisii gokora siasa kire cyo murembe narorire etabiye ya chakwa n'abaminto na batari ku Rwanda nashimiyo pamoja n'uyo minto kuburi bugabana munanje umushimi wa Shimbarati agupanga maandamano ayapanga Nyamarambe agapanga Shameta kinyokia Rubashi agapanga Ogembo agapanga Kisii Town ingabari bonse batumirega okorega serikali n'abande bakokorashe Iebc baruete ebisabugete ushegasabugete ingarashi mabasere ukurugushi yeneta biyembe kiagara unaba Kenya dashi matomenya no murembe naende onde bwesho utumirugana serikali onde bwesho utumirugana Iebc bigashi yabuji gukora ne yo gutenera gukoranga abantu bayitungwa ka muri kikura una mutagete ande intoro situ bwa record iyo komenye bya abantu none kero tu sebenekera abantu bari basere kiza mukinde abantu bayi bakamenya gusumba abantu bibise usumuno yabwati ya mora kintu kisatu so ndutageti tusaliyo murembe tuwatwara silikinta ndambe umuntu tuwatwara sabantu baita onibas kwa sababu umuntu yomo atagite ubuje gusara chikura ikiagara yokorama enengo ya yenene nukubuka chikura ko saba abantu bobo obwe tinga kiecho nere